Ndagusuhuje kandi nkwifurije ikaze, nkwifurije kugubwa neza, nkwifurije umugoroba mwiza, umugoroba w'umugisha kuri wakanze subscribe, umugoroba w'umugisha kuri wakoze like, umugoroba w'umugisha wowe muntu uduteze amatwi uri iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru, umujyi wa Kigali, hanze y'imbibi z'u Rwanda. Tugarutse n'amakuru menshi mu ikipe ya Rayonsports, ikiganiro mbwirwaruhame n'abanyamakuru ndetse ibisubizo bya Perezida Sport asubiza ibibazo abanyamakuru bamubazaga byanyuze benshi. Abakunzi b'ikipe ya Rayonsports muze twigire hino tuganire, kanda like ukande subscribe kugira ngo tubane. Iyi ni reyo yawe, reyo yanje, nkuko bisanzwe amakuru yo tuje mu ikipe ya Rayonsports. Umugoroba wa tariki 13 z'ukwezi kwa karindwi ni nabwo ikipe ya Rayonsports yatangiye igikorwa cy'ubururu bwacu, agaciro kacu. Kuri uyu mugoroba mu kiganiro n'itangazamakuru, Perezida wa Rayonsports agenda ashyira umucyo ahagaragara abakinyi 35. Perezida wa Rayonsports Tade Twagirayezu yasanze mu ikipe ya Rayonsports akaba agomba kugenda abasezerera, dore ko bamwe bamaze kugenda berekezwa imiryango, abandi bakaba bari mu biganiro kugira ngo batizwe mu yandi ma ekipe. Ni Perezida wa Rayonsports yagiye ashyira umucyo ahagaragara ko agomba kugira abakinnyi 13 b'abanyamahanga, akagira na 13 b'abanyarwanda. Kuri ubu ikipe ya Rayonsports tageti zayo ni abakinnyi 26 mu ikipe ya Rayonsports. Isaro ry'Inyanza, Murera, ubururu bwacu, gikundiro yacu, tukagomba kuyishyigikira dukanze akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 akanyenyeri 02 ibihumbi 8, ubundi tukiyubakira Murera yacu, isaro ry'Inyanza, agaciro kacu, ubururu bwacu, mu gikundiro igikaka, igikanu cy'imfizi nkuko beshi babitazira. Murera ikaba imanukanye imbaduko. Abanyamakuru bagize babaza ibibazo byinshi Perezida Tade Twagirayezu akabisubiza yungikanya na Muvunyi Paul Muvunyi agira ati muri Rayonsports nta bibazo birimo, kandi Rayonsports yamaze kuba Rayon twifuzaga ikomeje kugenda ihatana n'ama ekipe. Kuri ubu igomba gusohoka mu mikino ya CAF Confederation. Umucyo wamaze kuba ushyirwa ahagaragara. Ikibazo cy'uwabajije umunsi wa Rayon Day nyirizina, Perezida Tade Twagirayezu yashyize umucyo ahagaragara ku rugendo rwe yagiriye muri Tanzania, aho yamaze kugenda yumvikana na Yanga Africa. Umunsi wa Rayon Day nyirizina ni tariki 26 z'ukwezi kwa karindwi. Kuri ubu rero ikaba ibura iminsi 13. Yanga Africa yamaze kugenda yitegura ko igomba kuba imanuka hano mu Rwanda tariki 26 iza gukina umukino w'umunsi w'igikundiro wa Rayonsports. Muri Rayonsports kandi bari gutegura umukino mwiza, kandi umukino wa gicuti n'ikipe yo mu baturanyi hano muri gihugu cya Uganda. Ni ikipe ya Vipers ikomeje kugenda ipostinga ku mbuga nkoranyambaga z'ikipe ya Vipers yamaze gukonfirma ariko itaremeza itarike izakiniraho n'ikipe ya Rayonsports. Si ikipe ya Vipers na Rayonsports zikomeje kugenda ziganira ku mukino wa gicuti, dore ko nka Wydad ndetse na Casablanca izi kipe zikomeje kugirana umubano n'ikipe ya Rayonsports mu rwego rwo gushaka uburyo bajya bakina imikino ya gicuti. Muri uku kwezi ikipe ya Rayonsports ikomeje kugenda yitegura igikombe cya Super Coupe. Yamaze gushyira umucyo ahagaragara. Muvunyi Paul, Perezida wa Bodi, yagize ati kuri match ya Super Coupe tugomba kuba dufite ikipe ihatana na APR mu gihe abantu bazi ko ducecetse.
twamaze kubona ibanga ryo gukora ibintu byacu. Rayonsports igenda ishyira umucyo ahagaragara ku bakinnyi 13, imaze kugura abakinnyi 10, ikaba isigaje abakinnyi 3 nk'uko Perezida Tade yabisobanuye. Kuri ubu hakaba hararikiwe rutahizamu wamaze kuba agera mu Rwanda rw'imisozi 1000, aho uyu mugabo yamaze kuba yakirwa hano muri zimwe muri hoteli za hano i Kigali. Rayonsports rero uburyo bushyashya n'umutoza mushyashya bamaze kugenda bakora ibintu byabo mwibanga, ubundi tukazajya tubona amafoto yagiye ahagaragara. Si ngombwa ko nza nkakubwira amazina, ariko myugariro w'ikipe ya Rayonsports yamaze kuba agera hano i Kigali, ndetse na rutahizamu ari we mwataka ikipe yari itegereje. Ikipe kandi ikaba ikomeje kuba ishaka nimero 6 w'umunyamahanga uza agakora ikinyuranyo, apana bya bindi byo gufitira, dore ko ari ikipe yamaze kuba yubaka ubushobozi. Umuzamu Dirisa Kuyate akomeje kugenda yandika amateka hariya mu Nzove, dore ko izamu ryiwe abakinnyi mu myitozo nta ubasha guteramo, mu gihe Bakame yamaze kuba akonfirima ko abonye umuzamu wa mbere muri Afrika. Uyu mugabo akomeje kugenda atanga ibyishimo hariya mu myitozo mu Nzove, nyuma yuko abantu benshi batamwemeraga. Uyu mugabo akaba yamaze kugenda yemeza ko izamu rya Rayonsports rizaba ririnzwe. Kuri uyu munsi kandi ikipe ya Rayonsports ikaba yongeye kwakira Adama Bagayogo wari umaze iminsi arwaye. Uyu mugabo akaba yagaragaye mu myitozo mu Nzove ari urwembe. Ikipe ya Rayonsports kandi yongeye kwakira umusore Azizi Basane, uyu munyakamerone. Azizi Basane kuranya wagaragaye ku myitozo ye ya mbere, dore ko yageze hano mu Rwanda ku munsi w'ejo. Ni nako ku munsi w'ejo mu ikipe ya Rayonsports biteganyijwe ko bagomba kwakira rutahizamu wayo wamaze kuba yarakize ava mu mvune, nibwo agarutse muri shampiyona y'u Rwanda. Uyu ni Faringanye ugomba kuza ku myitozo ku munsi w'ejo, aho agomba kuzana n'umudefaseri w'ibigwi Yusudiyanye. Uyu Yusudiyanye andi makuru agenda atubwira ko hariya iwabo yagiye mu biruhuko akajyana jezi 11 z'ikipe ya Rayonsports, agasiga ashinze ikipe y'imyitozo nawe akaba umutoza. Uyu mugabo yagize ikipe y'imyitozo yambaye jezi za Rayonsports, aho abakinnyi bose mu myitozo yagendaga abakangurira kuzakunda ikipe ya Rayonsports bakaba ari nayo bakorera. Si ibyo gusa, kuri uyu mugoroba ikipe ya Rayonsports ikaba imaze gushyira umucyo ahagaragara ku matiku cyangwa se ku mwuka mubi uvugwa mu ikipe ya Rayonsports. Umuvunnyi ndetse na Tade Twagirayezu bagize bati, nk'uko mutubona twicaye hano hari kutumvikana mubona kuri hano. Abanyamakuru barahakana. Tade Twagirayezu agenda agira ati, Rayonsports dushyize hamwe turi gusenyera umugozi umwe, kandi dukomeje kugenda twubaka ikipe itsinda, ikipe ihatana. Ni nako ikipe yitegura gusohoka mu mikino ya CAF Confederation, aribwo bashyize umucyo ahagaragara ku kibazo cy'umutoza. Uyu mutoza waje afami ya Rotifi yamuzanye azi ko afite ibyangombwa bya lisasi ya A kandi awe afite lisasi B. Kuri iyo mpamvu ikipe ya Rayonsports yagiye ihakana ko nta masezerano yigeze imuha, itigeze inamuhamagara ngo aze ku myitozo. Uyu mutoza kuba agaragara mu myitozo y'ikipe ya Rayonsports ni mu rwego rwo kugira ngo ajyane na mugenzi we atamusiga, dore ko ku munsi w'ejo isaha y'isa 9 z'amanywa za Kigali hategerejwe umutoza wungirije w'ikipe ya Rayonsports. Uyu mutoza uzaba ufite lisasi ayo gutoza nk'uko kafu yabitegetse. Mu ikipe ya Rayonsports niho twibereye, ni naho twibanda. Kanda like ukande subscribe kugira ngo dukomeze tubana, ariko nkawe tutatangiranye turakwibutsa kugenda ushyigikira ubururu bwacu, agaciro kacu, ukanze akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 akanyenyeri 02 ibihumbi 8, ubundi ugashyiraho inkunga yawe ugashyigikira ikipe ya Rayonsports Murera isaro ry'Inyanza.
reka tubashimire mwe mwakanze subscribe, tubashimire mwe mwabanye natwe, tubashimire mwe mudahwema kutwereka ko muri abagaciro. Ibiganiro byacu ni akagaruka. Imana niyo nkuru ibaragira ibarinde, ijambo mera ndaryumva nkumva budala.